Barlovento 106.5 FM. Sunju Chayquipi, como tú lo querías. Rimarinchi Tarcisio Quispe chayaykamun ancha uyarinayki Quechua Siminchikpe programa regional chayaykamun wasikiman llaqtaykiman tukuy willakuykunawan rimanakuykunawan pusaq paniyuqta sapapunchaw Cuscanchacuzo, Radio Jarivento 106.5 FM, Sunju Chayquipi. Alin tutakachun auhidaykuna pallaykuna alin tutakachun arimakuykulla llapallaykichikpaq Misterimay Perica. Muy buenas noches amigos, amigas, por sintonizar programa Rimarininchik en quechua de los Huaris Incas a través de Radio Jarivento 106.5 FM y redes sociales y plataformas digitales. Mistichapips invita kunchima. Bueno, entonces, con película Kajayariki Cheika Mulechkanchikña, Radio Jarivento 106.5 FM Nishanguero, Asintacama, Chayanta, redes sociales, plataformas digitales Nishantacamapas. Redes sociales, los Simuchkanchik, Facebook y YouTube, Nishanta, Iskaininta, los Simuchkanchik, vivo en directo, YouTube, Kachkaniki, más que alguna equipa, RTV Rimarininchi, Radio Televisión Rimarininchi, RTV. O taxa o bichaban ya, necha hatun B de burro ninco dicao, amate chena B de vaca, B de burro, ancha evangelio, ancha nataricao, entonces B de vaca, V, TV, RTV, Rimarininchi, chayno kachkaria YouTube nishan. Ya palekik tarima kuikuliakichik punta jalaripe hataitanchik paso tiempo augilegona panislegona y mainala haikainallam tarikulachkankichik y mainala haikainallam kakulachkankichik kunan kai chisinco y tutape, cusicho, yaquicho, y mala japilación que chagua que con jareki yaqui, picachcango, porque hay lo con aripocon, jaina punchalla, pues pampa de congo, arique ayuta, o mayubamba laupia, o chejanampe, cheñatareki jainin papas, o siempre. Sachacuy jamanaya pisilachcancho, chaypeak, siempre hay lo con aripoco, jaripocuchcancha, y me tapuka miki chimena kachkanki chilakis hapis kisaya kankuna paya kachun hatun consuelo rikao kusis hakapte kichika alingma kusiriko ichiki aliwia kusiriko sonchik es kisaya rabias hapis kachkanchi rik lumpay para rik ismuchichkan papachalanchikta pero maya rik lumpay ta rabias unchurikao chi rabia kunapis lakikuna tukuy chaykunapas kay mana vale cuerpo chalanchikta rike saschakuy churan unjuchinman. Bien, Guajillecona, Palecona, Caihuilla, Cuiriqui, Caihuilla, aviso a la comunidad, Guajillecona, Palecona, van a caer pagas hacho, nada, simplemente aviso a la comunidad. Pajarín Puncha, Pajarín 3 de abril, aquí me puncho abril, ñao, mamá, abril, República Chica, por ahora. Canja pago de pensión 65, que centro poblado Ojoyolaupi. Puntata chay ojo yolapi cobra corgan kichik ancha y quina le cobra chay con kichik pero ichaja manam caeja musuq pagochu manachom chay marzo killapi o febrero killa tukuypi marzo killa hallaripi mana cobrar han kichik cho utaq musuq kargan kichik y mana tarjeta kichik kanraqcho ancha y me ojlegon palegona pajarin chayra cobran kichik Hay mozo hachayrak kay killa tukuypaq o mayu killapaqñam chayamunqa. Kay pagayqa kanqa kay faltaqkunapaq. Mana tarjeta hurquykusqankurayku utaq mana riki
Musuqchalla kaspa yachankichikraqchu maypi chaypi cobraykuyta imayna chay tramitekunaka kasqanta anchaynapim qamkunapaq kachkanriki pago pensión 5 julio lawpi chaynaqa asuykunaykichik mana cobrakuqkuna julio zonapi kaqkuna mana cobrakuqkuna. Pita apamusunkichik transportadora de valores más riqsisqa como carrito pagador por única vez y última vez wawqilaykuna paylaykuna manaña riki hamunqañachu riki manaña hamunqañachu tarjetallawanñas cobrakunkichik kunanmantaqa nichkanku riki chayna wawqilaykuna paylaykuna chayñataq kay qipanman qatiykusunchik 22 al 26 tarjetización mana tarjeta hurqukunapaq o mana yachaqkunapaq wamankapi riki tarjetata hurqukunaykichikpa kachkan plazo chay punchawkunalla mana huk punchawqa. Bien, wawqilaykuna paylaykuna chaynaqa yapachaykusunchik cobro de pensión 65 o pago ninku huk rimaypiqa riki cobrakunkichik riki kay 3 de abril nisqanta pajarin punchaw kay centro poblado Juliopi riki carrito pagador riki apamusunkichik. Bien, wawqilaykuna paylaykuna aviso a la comunidad chay. Marri kay programa llanchikpi marri wawqilaykuna paylaykuna. Kunan punchaw miki abogado kunapa punchawnin los famosos doctorcitos rikao. Ñuqallaypis kuyakuywan doctora o doctorito doctorcito nispa marimapayani manancha huknin simipiqa rimasaqñachu porque kachkan riqsisqakuna incluso futuros abogados o futuros doctorcitos paykunapa punchawnin kunan puncha kachkan riki abogadonchikpa riki de aprode Ayacucho Japajororo chay ruamuqkuna riki chay programa ruamuqkuna paypapas riki punchawni chaynaqa qhaychaykuychikya mensajechallatapas riki doctorcito feliz día del abogado nispari chayñata riki Vinchospipas kachkan abogadokuna llamkaykuchkan municipiopi son grandes amigos chayraqa riqsiykullachkanchik paykunapas rimakuykuylla chayñata riki mis promociones diferentes promociones abogadokuna kachkanku riki fiscaliapi kachkanku poder judicialpi wakiqa notariokuna wakiqñataqa riki consultorio privaduyuqkuna riki entonces qankunapaqpas allin punchawyakullachu chayñataq huk promocionkuna lliwpaq riki lliwchapaq a nivel Ayacucho, Huamanga y Perú lliw suyupi kaqkunapaq riki feliz día del abogado peruano ahí está rimaspaqpaq arin willaykapullawankichik kunan rikuykuchkarqani riki doctorcitoytapas doctor Augusto paytan tarikusunchik riki kay Vinchu llaqtapi riki payman atendiykullachkan riki kay saschakuykunamanta riki chay juzgado nisqanpi riki wawqilaykuna paylaykuna doctor Augusto chayñataq kachkanta riki achka riqsisqanchikkuna bueno sutin manachu aterusunchik simplemente que rimachaykusqa riki feliz día doctor Uber abogado bueno kunanqa riki fiscalía piña riki fiscalía piña llamkapakuchkan doctora Nieves doctor Ernesto Ambía abogado de Aprode y llapallaykichikpaq riki rimakuykuylla riki está también grandes amigos y promociones qankunapaqpas riki rimakuykuylla feliz día del abogado peruano kunin cuento chatan riqsisqanchik cuento chat willamunaykarqa mejor amaña churakuykusaq kunanqa tumpa kuyapayakuqmi kachkani punchawñam paykunamanta willamusaykichik cuento chakunapas kanmi
Bien, apurado llama, wauhileguna, paleguna, huilla, cuicunaban. Bueno, kaisacha, huilla, cuicunate, apurado llama, ricky por el chisunchi, porque achka rimanakuna kachka, rica, achka rimanakuna kachka. Bien, camioneta, wauhileguna, paleguna, kimsa, runayo, rique, chajaya, rique, upawa, cuiculasja, mantaro, mayuman, wauhichalay, panichalay, mantaro, mayuman, wichikuikunkunan, punchao, aricha, rique, pasakoron kay Ayacucho laumanta wak Huancayo lauman harinapi wak distrito Quichuas laupi arich Quichuas qatarikuchkan Huancavelica suyo ukupiña chay camionetapi risqariki kimsa runakuna y chay kimsa runantin chinkaron wawqillaykuna palaykuna mantaro mayorik achka rikuchka vinchus mayollapas achka rikuchkan rikaw vinchus mayollapas runataqa achkataña aparon rikaw y hasta años mantaro jarik más achcaso vinchus mayo mantaja tiene que más cachcanco personal policial ñari que willaykullankuña tiene que tajuichakucho kaymantan pawaykurqa kaynin tamponem nis pariki chayman qallaykullankuña más kay tawaqchallaykuna panichallaykuna. Chaytariki chaynallataq ñariki qallaykamuchkanña chay lasta punchawkuna runtu para punchawkuna riki ñam veranoqa chay juni punchaw ripukunña ñajapas nishuta wayrachaykamun chirichaykamun ñariki hasaña muyupayamuyawachkanchik chaymi nishkanriki hayna punchawmanta hayna punchaw 1 de abril ñariki hasa oficialmente yaykuykamullanña. Manaraq nishutarachu hasachkan pero ichaqa patachanta ña urqulawkunataqa hapichamuchkanña. Poco a poco seguramente kay punchakunapi masta avanzamunqa hinaspaqa yanurapullawasunchikpis kawsaychanchikta mallaymama. Antesmi kay puyu parachakuna harkawachkanchikraq hasamanta. Pitaq chaynata nin ansenami chay punchaw hawaqkunam chaynata nin wawqillaykuna pallaykuna. Ni willamachkanchik ñam chay hasa tiempoña chaykamun chay fenómeno niñoqa febrero killalapiraqmi ripukurqa marzopiqa ya qallarin riki chay fenómeno niño nisqan qharyay qhati kunanqa fenómeno de niñañas riki yaykuykamuchkan kallpawan chiri alay imanachum chay sipaschakuna niñachakuna chiri sunquchayuq mana kuyachaq sunquchayuq anchaynas kay fenómeno de la niña riku wawqillakunapani chiri sunquchariki hasata pusarikuykuspa ñariki chaykamullachkanña allichallamanta naspaqri kay abrillapira kachkanchik abril mayo junio taqa rika intiraymi solsticio de invierno oficialmente ñariki chay invierno killapiña pero chaymanqa chayasunchik lastantin hasantin wawqillaykuna panchallaykuna. Qahayniki kay quinoa y wakiq tarpukuykunata ña runtu para wak Vilcasuamampi mastarunña wawqillaykuna pallaykuna. Kay zona de comunidad de Ñuñunwayjo, provincia de Vilcasuamán chay periki taspirapun astawanja quinoa tarpukuyta ña quinoariki sumaqllataña pataykamuchkarqa ña rutuna hinaña karqa ichaqa mana rutunkuchu porque parapiqa hinaraqlla sayacharichun allinta chakichaykunankama masuyachaykunankama nispariki suyapayana karqa riki porque parapi pallaronki ruturunki monturunki no tengariki parapi ismurunmanpa riki sayanpaqa riki kaku y chaynapi riki yaqa rutunapaq hinaña kikullanman kasqa chaqaya runtu para mastarun wawqillaykuna panchallaykuna iskay chunka punchawllaña sosi kay abril killatukuypi riki ña rutuspanku cosechanankuña karqa rika chaqa iskay chunka punchawllañan puqupachaykunanpaq faltachkarqa kunanqa manan kanchu quinoa mastarunmi papa chakrakunatapas llevmi mastaron pero ichaqa papaqa riki ña puqusqaña ukupi más bien cosechanallaña rikachkan wawqillaykuna ya ves ña runtu parakunapas
hallay kamulachkaña chaynaqa hawan kananchu wawqillaykuna pallaykuna manaraq panraraykamusqa yana puyu rikuraykamutinqa ya kuytikunata tukyachisунchik kuytirunchikkunapas maypi kuytirunchikkunapas maypi paykuna yanapawananchikpaq ana chayqa rantiykamusunña kachkan kuytikunaqa pero ichaqa manaraq qallarishkatinchu tukyachina altupi riki ña hawaykipiña kaptinqa riki claro quizás aticharonqa aviayta manapas pero manaña riki ña hawaykipiña kaptin imaynatañama manaraq qallaykuchka kaptin chaytaqa rurantinmi riki may chayamunchu yanqa tukyachina nispapas rimanaykikama riki rimari wawqichaykuna panchaykuna kay programallanchikpi chayñata riki kay Callawpis wawqillaykuna pallaykuna kay Avenida Fawcett kayki calle miku wawqillaykuna pallaykuna manami ki chunniq wasipichu no callepi tarinumanku kasqa huk qhari masillayta paysi riki hukllaw llaqtayuq kakullanman karqa porque nisqanku huklaw llaqtayuqchusmi kay wiraquchaqa nispa riki qawarispanku riki porque mana diferente ninguchu huklaw llaqtayuqmi kasqa kay DNI nin o tarjeta de identificación ninguchu mas simplemente qawaringu parece extranjero chaynata ninku chay qhari masillaysi kanman karqa riki iskay chunka iskay chunka pusaqnin watayuq nacionalidad extranjera paysi riki chayninta puriqkunawan musharachikunman kasqa riki chaypi wischurachkaqta wakiq puriqkunaqa nirqaku kayqa sinqachiki puñuchkan nispa riki wakiqñataq riki qhawapaykun wañushqallam kasqa nispa riki y qayaykunku riki autoridadkunata riki huqarinankupak wawqillaykuna pallaykuna chayman chayaykunku agentes de la Policía Nacional Perú naspanku riki chaypi tapukachakunku markanku chayata riki huqarinku autoridadkunapuwan kuska chaymi nisqanku carrochusmi sarurunman kasqa nispa carrochusmi sarurunman kasqa porque sutilla yaqa sarusqayna ichaqa riki chay saruqnin mana yanapaykurqachu ayqikurqa riki wakiñataqsi nin ari kay zonapim achka sinqa runakuna purinku nispa y posiblemente kay wiraquchapas sinqa riki purinman karqa y chaypi riki mana cuenta kuchkaqta carro riki aparullanman karqa riki chaynata rimakachanku riki wawqillaykuna pallaykuna ichaqa ña riki autoridadkuna fiscalía paykuna riki huqariykullankuña naspa riki diligencia de ley nisqanta riki ruaykullanqaku chaypis riqsipaykunqaku riki sumaqta imawan haykawan wañukusqantapas riki naspataq riki chaypi kachkantaq riki vecinukunapa cámara seguridad nisqan chaykunatapas riki taqwichakullanqaku imayna haykaynawansi kay wiraqucha wañukullanman kasqa chay yachaykunankupaq haypaykunankupaq mas rimari kay programallanchikpi chayna kay sasachakuykuna wawqillaykuna pallaykuna kay sasachakuykuna tawachunka balawansi riki wañurachillanku huk wiraquchata paysi riki kanman kasqa kay banda criminal nisqanpa riki wawqillaykuna o delincuentes criminales paykunapa kanman kasqa chayta riki por venganza riki venganza riki wañurachinmanku kasqa wawqillaykuna pallaykuna chaynata nisqanku riki maypi chay pasakurun kay Comas lawpi wawqillaykuna panichalyaykuna paysi riki kay carruchanpi purichallachkarqa riki purichallachkarqa hinata riki hayparullanku tawachunka balata kachaykunku mama tawachunka balaqa riki metrallita imawañachiki o achkachu kachaykunku balata chay kachaykullanmanku kasqa wawqillaykuna pallaykuna chaymi nisqanku llumpaymi kay saschakuy mirakullachkan hasta carrunkupi purikuqtapas wañuchichkanku sinqa puriqpas carruwan sarusqa yaqa sapa punchaw hinan kay Limalawpi wawqillaykuna pallaykuna sasachakuy sapa punchaw hinan a veces wakiq churaykamuni a veces ninqa maña kaykunamanta rimasuna nispa mas manaña churamuniñachu porque taqwichakunki sapa puncha wañukuy asesinato cobro de cupos sicariato sapa puncha wawqillaykuna pallaykuna
Chaymi nisqankuri kay wiraquchataqa chay umataqa wañurachinmanku karqa por ajuste de cuentas. Imanian chay? Seguramente piwan maywanpas chiqninakurqa, imamantapas apanakurqaku, chaymanta riku wawqillaykuna. Panichalyaykuna chaysriki kay wiraquchata ña riqsirunkuña astawanqa riki paysiriki Jesús Grado Salazar. Chayni sutin kay wiraquchapa wawqichallaykuna panchallaykuna Jesús Grado Salazar. Payriki kasqa uma banda criminal nisqanpa chay suwakunapa chay mana allin wiraquchakunapa hinaspas paykuna riki llapa chay qhatiqnin runakunawan suwakuyman riki ocupakunmanku kasqa suwa runakuna kasqaku riki mana chayllachu astawan chay extorsión nisqantapas riki kayta wakta ruray mana chayqa kay nawsayki wan nawsayki nispa manchachispa kuranmanku kasqa chayñataq sicariato pipas maypas wañuchinanpaq cobrakunmanku riki kasqa wawqillaykuna pallaykuna. Entonces kimsanman suwakuypi chay extorsión nisqan ruraypi sicariato wañuchiypi riki qullqipaq wañuchiqkuna wañuchiqkunapa uman kanman karqa riki kay tayta wiraqucha Jesús Grado Salazar. Chayta riki nin kay wiraquchaqa uma kaspapas mana sapallanchu karqa uma astawanqa chay tayta el jorobado nisqanpa puriq masin rimaq masinsi puriq masin rimaq masin ima chay amiguchan ya amiguchan. Entonces ñariki kay jorobado nisqantapas qaynin pasaq killakunapi hapirunmanku kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna paytapas riki investigachkanku riki kay suwakuymanta chay extorsión nisqan ruraymanta sicariato ruraymanta riki chaykunata chiki rurallanman karqa riki wawqillaykuna panchallaykuna kay tayta Jesús Grados nisqantaqa wañurachinku yaqa wasin punkullapis wasinmanta lluqsimuspa karuchanwan qispispa riki karuchanwan puririta qallaykullacha karqa manapas karuta rishkaptin balearullanku riki wawqillaykuna panichallaykuna. Kay sicariato, asesinato chaykunata masta qhawachaykusun wawqillaykuna pallaykuna kay mototaxistatapas wañurachillanku payqa riki huklaw llaqtayuq kullaqman karqa maypi astawanqa kay San Juan de Miraflores nisqanpa wawqillaykuna pallaykuna chaytapas nishkanku ajuste de cuentas nispa ari chay wiraquchaq riki kasqa mototaxista hinatinsi riki chay taxistata hapisqaku riki wiraqucha apawayku taxita ruwawayku nispa pipas maypis kay wamankapi vinchu llaqtapipas maypi mototaxista rikuspa aparikuway wiraqucha haykataq nispamiki hapinchik chaynachu wawqillaykuna pallaykuna pasajero tukuspalla riki chay taxita mototaxita sayachinmanku kasqa hinaspañataq chay mototaxistata chaqay wawqillaykuna pallaykuna wañurachillanku balata kachaykunku riki chaymi nin riki kay willakusqankuman hina manas chay punkutapas atisqakuchu kichayta yaykuruspanku riki balearunku qipanmantaña riki yaykuruspaña apaway nispa riki sayarachin atinqa riki pasaykiya nispa sayaykuspa riki punkuta kichaykullan yaykuruni naspaqa wañurachinku wañurachispañataqsi riki chay maymi siqasqanta riki mana bajayta atisqakuchu naspansi huklawnin punkuntaña fuerzawan kicharuspa riki bajakurullanmanku kasqa chayta nishkanku riki igual ajuste de cuentas nispata riki chaynata Policía Nacional Perú rimarin riki wawqillaykuna pallaykuna pero chayqa punta qhawaripya pero kaytaqa riki masta tajuichakuspañam riki sumaqta riki rimarinqa incluso pikuna maykuna wañuchisqantapas kisay hayparullanqakupas chayanta nishkan riki kay sunakunapi kachun patrullaje serenazgo policía ya purillapas puririchun Yumpaymi kayna wañuchinakuykuna asaltukuna suwanakuykuna tukuy kakun kay zonapipas nispa prácticamente Lima riki total delincuencia chawpipi rikakullachkan wawqillaykuna panichallaykuna nichay mama Boluartepa plan Boluartepas ni funcionanchu chaytaqa chaytayta Otarola ex premier
primer kaspa que chayta apurado atipanakospan plan boluar nis churaykurqaniku nispa llulla con wawqillaykuna hasta chay plankuna ruraypipish hinaspaqa chaypi llullakunaspa imakunapiwan llullakuachkanchik kay gobierno rikaw chayntaniki kay wira huchapas manaña pipas maypas yanapanchu hinaptin kikin ña wawqillaykuna pallaykuna rumikunawan kaspikunawan riki kitakurullasqa mutuchanta wawqillaykuna pallaykuna Semana Santa nisqanpi kay Villa María el Triunfo chaypiña riki huk wira huchata riki wanchuyta munasqaku chaynata mutuchanta kitayta munasqaku hasta wanja riki rumita kaspita haperispanse chujaspan riki michakurullanman kasqa ayqikurullasqa wawqichallaykuna panichallaykuna mayna valentera kay wira hucha riki antes chay suwakuna mana balayuq karqa mana chayqa balearullanmanku karqa rikaw tensi chay kaspikunawan rumikuna wischuspan riki chay chujaspan riki lluktirullasqa chay suwakunamanta chay pasakurun riki avenida Mayta Capac Ricardo Palma Lima Laupi chaynta riki chay cercapi kachkanta riki colegio Jorge Basadre nisqanpas chaymi kanku kay sunapim llumpay chay suwanakuy nispa riki vecinokuna wawqillaykuna panichallaykuna pero astawanqa chaqaya huk moto taxista mana pipa maypa ruay atinanta riki rurarullan defenderon riki llamkanan herramienta o instrumento ninku riki moto challanta riki wawqillaykuna panichallaykuna kikinpish llupterunta riki moto chanti riki astawanqa balayuqsi kasqaku armayuqsi kasqaku chaynata nishkan rikaw balayuqsi kaytaq kasqaku armayuqsi kasqaku pero astawanqa rumiwan chuqaptinchik riki rumi mana haperunanpaq riki kurkuspanku riki mana balatapish kacharijita atillarqakuchu pero astawanqa riki lluptirullasqa wawqillaykuna panichallaykuna mas kay suwanakuy kaqay riki suwa wawqillaykuna pallaykuna ayllukuna puñukunankama pirqanta riki qishpirullasqa maypi astawanqa kay San Juan de Miraflores nisqanpi hinaspa riki suwallasqa wawqillaykuna pallaykuna suwakunaqa hasta pirqankunatapas yaykunya lluqaspa riki wawqillaykuna pallaykuna chay pasakun kay San Juan Miraflores Laupi riki chayta riki imawan musyanku kay cámaras seguridad nisqanwan incluso chay cercanpis caseta de serenazgopis kan ni serenazgotapas respetangochu serenazgo huklaw qhawakunankama huklawinta ña suwallachkankuña astawanqa chayta riki musyaron kay cámara de seguridad rikaw siempre riki kan hatun llaqtapiqa cámara de seguridad privado rikaw wasikunapipas chaykunawan riki grabarullanmanku kasqa ari kaypi hasta warmipas wawqillaykuna pallaykuna chay suwakuypi ocupakun kaypi riki chayarunman kasqa huk wira hucha huk chikapiwan nishkan rikaw aquí dice pared menos de 20 segundos junto claro pues ayaqa 20 segundos challach ni huk minutopa riki rato chayastin lluqastin qhispishtin chay telefonokunata suwastin mayna apuraw kay suwakuna rikaw chikapas chaypi ocupakun astawanqa antes watucharullanku hapirullanku chay siki makinpi tarurullanku tawa celularta iskay tablet nisqanta huk laptop nisqanta wawqillaykuna panichallaykuna chaynataq riki vecinokuna nin riki chay San Juan Miraflores yawpi yachaqkuna autorakunaya hamuchu serenazkunaya muyuchu siempre chay mayakuya aykapiya chay kakunqa mejor limeñokuna rondas urbanas nisqanta organizakunmanku rikaw y kay wamankapi maypipa rikaw chakrakunapipa rondas vecinales o maypiña chay defensa civil ninchikaw chaykuna riki rikchaparikunman rikaw rikchaparikunmi hinaspa riki organizakuykuspa chay delincuenciallamantapas chay mana allinkunallamantapas defendiwaspanchik rikaw bien wawqillaykuna pallaykuna mas rimari tanto kay suwanakuykuna riki policía héroe chaqarikwak San Martín de Porres nisqanpi nina rawraymanta riki ayllukunata yanapamullasqa chay wasi rawraymanta hurqumuyta chaynayki pasakurun wawqillaykuna pallaykuna kay San Martín de Porres nisqanpi kay comisaría Pamplona nisqanpi kaq wira huchaq riki chay agente policial chay nina rawraymi kachkan nispa niptinku riki chay arullanman kasqa puntata hinaspansi riki yaykuruspan hurqumullasqa vidantapas
hay que entregar jariki chaypi ni narahoraypis munallarqachu riki porque chay niyaykus hampi chay nina narahora hay paramos paga kikintapas ruparunanmanta pero astawan jariki país vidachallantapas entregayuspanraq riki warmata qurquramuman kasqa abrazuchampi chaynata riki uku machu chatawan wawqillaykuna pallaykuna imaynapas chay nina rawray kanman kasqa chay gas nisqan siriki llupti kullasqa ay chayqa riki hasta tuqyaranmanpas wawqillaykuna pallaykuna pero chay nishkani yachaqa chaytapas riki faciltam amachariswanchik riki chusqa calleman riki qurqurimuna pero warma karqa machucha karqa hinaspaqa imaynataman riki mana yachastin riki astawan riki nina rawray ukupi kakullarqa riki antes kay policía riki yanaparullarqa wawqichallaykuna pani challaykuna mas rimari kay programallanchikpi chaynataq kay yunka lawpi kay Semana Santa nisqan lancha sachakuyta apaykamullan wawqillaykuna pallaykuna kay Tamaya Mayo lawpis riki huk lancha o bote lancha chay riki siriykullasqa wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchinakunan timpukunaqa riki hasta yakukunapas purichkan riki qhirukunata qhipikuykuspa imakunatas qhipikuykuspa chaywan riki posiblemente chukarullarqa kay sector caserío Charasmana Manicea nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna chay huk botepi riki llapa runantin puytikuykurqa chay botepi kaqkuna lliw puytikuykurqa y chaypi riki pichqa kirisqata riki hurqurullanku yanaparullanku chayta riki huk chinkarun nisqanku chay uraymanchu aparun hina chayllapichu ukuman tiyaykullan imaynaykampas astawanqa huksi chinkasqa kachka chayñataq riki chunka pichqan policía dirección antidrogas paykuna riki yanapallanku personal de Cora nisqanta riki chaypi chay sachakuyniyuqkunata yanapaykunankupaq riki wawqillaykuna pani challaykuna chayñata riki chaynallataq igual kay Puno lawpi carreteranta riki illachallachkarqa wiraqucha yatin chayna illachallachkaptinsi riki carrun rupayta qallakuykullasqa tinsi astawan mana pawayta atillasqachu chay nina rawraymanta carrun rupakuptin hinaptinsi wawqillaykuna pallaykuna astawanja riki wañukullanman kasqa kay wiraqucha 90% de quemadura nispanigramun tercer grado liwchata riki liw cuerpuchallanta riki tukurullarqa kay nina rawray kay Puno lawpi astawan chay pasakurun riki chunniqpi carreterapi wawqillaykuna pallaykuna mana llaqta ukupichu chay desperfecto eléctrico nisqanchik pasakurullarqa mana riki sumaq aislasqachu chay carro karqa siempre pasakuchkan riki carrukunapi Limapi ñama sapa semanan carrukuna riki ruparichkan por falta de mantenimientos del sistema eléctrico chayqa riki wawqillaykuna pallaykuna cablekunapas quizá laqlayarmañapas hinaspaqa riki chukachkanña riki chay latanman hinaspaqa riki chaypi chay qallaykun chay cortocircuito hinaspaqa ruparuspanqa riki linguakuytaña riki prácticamente qallakuyku cablepas bien wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programallanchikpi chayñataq riki llaqta runakunaña hapirullanku iskay suwakunata astawanqa chay suwakuna riki celularta quitarullanman kasqa maypi astawanqa kay Alameda Independencia nisqan lawpi kay Huamanga llaqtapi riki chay zonamansi riki chayarusqaku kay iskay wira huchakuna kay Semana Santa punchawpi riki y chaypi suwaqta riki rikurullarqaku hinaspa riki llaqta runa sayrikaramuspan kay Alameda Independencia nisqanpi hapirullanku chay celular suwata riki wawqillaykuna pallaykunaspas majarullanku yaqas wañuchisqakupas astawanqa policía chayramuspañas quitakurullanman kasqa riki wawqichallay pani challay mas rimari kay programanchikpi urapas apurawchallaman ripuykullachkan mas willakuy ari kay Semana Santa nisqanpitaq riki wakwanta lawpipas Sábado Gloria nisqanpi chaqay chukarullan huk moto huk autowan astawanqa riki mana imaniswantaq kay mana sumaqta qhawaykuspa nisunña rika imprudencia ninku misterimaypi rika qunqayta riki muyuykun riki chay muyuykuchkaptin huk rikuriyka unas chukaruq riki wawqillaykuna pallaykuna chay muyuykuyta ninku riki vuelta en U o volteo en forma de U chaynata ninku rika rishkaspa kutirimun qunqayllati chay muyuypi riki chay accidente pasakurullan wawqillaykuna pallaykuna chay riki auto chay moto riki chukarun wawqillaykuna pallaykuna
y chaypita riki kay saschakuy apakurullan kay Guantalawpi chay motoyuq si wawqillaykuna pallaykuna wañukullanman kasqa. Tukuykuchkanchik ñam kay sachakuy willakuykunata hinaspari kay rimarisun chay política nisqamantu wawqillaykuna pallaykuna astawan qariki maymanta kay willakuy chayamun kay Villa Virgen wak Río Apurímaq lawmanta wawqillaykuna pallaykuna chaypi riki huk warmipa pierna llantaña tarirullanku wawqillaykuna pallaykuna imayna kayna kay warmipa pierna llantaña ninchikchus ari wawqichallaykuna panichallaykuna maypiya chaypiya nakaramurqaku kay warmita hinaspariki kuchuparuspanku riki wishyuykamurqaku pedazuta riki chaysirikuk pierna llanta tarirullanku wawqillaykuna pallaykuna kay jurisdicción Villa Virgen Lawpi chaymi ninku kay warmitaqa nakarurqakuchiki hinaspariki wishyuykamurqaku chay tarirunku riki chaypi challwaqkuna challwastin y autoridadkunaman pasakunku pipa maypa pierna chaynalaq kakunman riki karqa wawqillaykuna panichallaykuna chay kachkan riki chay investigación nisqanpi qaypananku riki chay waqi cuerpunkunaqa maypiya chay huknin pierna brazunkuna uman chayqa maypiya maylawman chay wishyuykamurqaku hanalawmanta hamurqa maylawmantaraqlla wawqillaykuna panchallaykuna chay tajuy chakuypi riki yakullachkanku autoridadkunapas pero pedazutaqa mana chay maskaypi tarikullankuchu astawanqa riki chayman wishyuramutinqa purun uruchakunapas mikukurunqañachi chay waqi cuerpunkunataqa. Bien wawqillaykuna panichallaykuna kay kachkana huk willakuyraq rikaw chayllaña tukupananchikpaq panichallanchikpas chaqa riki wañukullasqa chay abejachakuna kachurullatin maypi chay pasakurun wak Piura Lawpi wawqillaykuna pallaykuna kay Semana Santa nisqanpi riki illasqa kuchikiya purikaramusunchik pachakaramusunchik kachkanmi wasinchik Piurapi nispa riki kay Yunka Lawmanta wawqillaykuna pallaykuna kay Semana Santa nisqan aprovechaspan illamullasqaku wasinman chayaramuspañata riki hachallataña tariykunkuna pichakurusunchikya wasichanchikta nispa riki willkanpiwan chaykamuspanku wasi pichaypi riki aguanakullasqaku astawan riki chay wasi ukumansi chay abeja yaykuruspan riki chay aywikuna ukunpi riki wawqilla chay pakcharayarqa rikaw chay aywikuna ukunpi wasi chakurunman kasqa qesa chakurunman kasqa chayta riki pichaspa kuyuykachiptinku tikraykuptinku llapa abejakuna pawamuspa riki kay panichallanchikta kachuparullarqa wawantinta chay wawanpas mana riki sano warmachu astawanqa unquq warmas wawqillaykuna pallaykuna pero chaqa riki hina abuelitanta riki yaqa qanchis chunka 69 años yaqa qanchis chunka watayuq kasqa kay payacha y warmanñata riki con discapacidad rikaw iskaynintas kachuparullanman kasqa chaysi kay payacha riki mana aguantasqachu chay abejakunapa kachusqanta llumpayta riki kachururqa hinatiki chaywan wañukullasqa wawqillaykuna pallaykuna chay wawantañata riki hospitalman aparullanku chay hospitalpiña riki atendiyachkanku astawanqa nin riki grave kachkan nishutam chay abejakuna kachurullasqa nispataq riki ari chay warmapa sutin riki César Augusto Sullón pay riki kawsachkanraq atendillachkanku wawqillaykuna panichallaykuna chay paninchiktañata riki nishuta kachuruptin manaña aguantaspa riki chay paninchanchikñataq wañukullanman kasqa wawqillaykuna pallaykuna chaymi riki nin wak Talara Lawpis Talaraq mana yunkachu pero Lamarqucha patanmi rikaw entonces yunka niskarqanichus pampachaykulaychikya wak Talara Lawmanta riki bajamusqaku kay Piura Lawman uqhispirqakuchu kanpas tenqa riki chay Catacaos nisqanmanraq riki chayarqaku kay festividades religiosas Semana Santa nisqanta hawamusunchik llaqtanchikpi nispa riki illarqaku wasillanman chayarqaku riki mana huk wasinmanchu pero chay wasi riki abandonasqa karqa mana pipas may yacharqachu riki llavisqa karqa chay llavitki chaykuspa yaykuspanku riki alli chakullanmanku kasqa chaysi riki kay tinaqa aja rurana tinaqa riki kachkan hatun urpu ninchik ñuqanchikqa chay riki karqa chaypi mana pipa maypa limpiasqan chaykunata riki kuyuykachillarqaku riki limpiaspanku pichaspanku rikaw y chaynapi chay abejakuna lluqsikaramuspa riki kachuparullanman kasqa wawqichallaykuna panchallaykuna marrimari kay programanchikpi
chaynatariki kay tupu kachkantariki kay tupu kachkan tayta pimantam kay kachkan chay COVID nisqanmanta tayta Martín Vizcarramanta kaw yachaqanchik tayta Martín Vizcarra presidente kaptinmiriki chay COVID-19 nisqan qhallay kamullarqa wawqillaykuna pallaykuna y chaymantamriki tapukuytariki hurquykullasqaku kay Ipsos kay Perú 21 wanriki Perú 21 chiki pagaykurqa Ipsosman Ipsos chay tuputa ruwaykapullawa nispa chay Ipsos ñataq ruwapurqa kay Perú 21 paqriki atin chaypi kay tupu lluqsiykamun hinaspariki kaynampata willawanchik los gobernadores nacionales anteriores que no se organizaron por el bien del sistema de salud, 40%. Ay, manchaita, como usted sabe, hace 4 años estalló la pandemia de COVID-19 en el Perú y fue uno de los países que sufrió mayoría tasa de mortandad en proporciones a sus habitantes. ¿Quién cree que fueron los responsables de esa mayoría cantidad de muertes? Opción múltiple, paimi chaynampachikar jarika chay ficha técnica nisqan mana makinchikpichu pero chaqa kaypi chay resultado nisqallaña kachkarika chaypi nisqanika ari gobierno kunam chay huchayuq riki kay gobierno central gobierno nacional huchayuq ni chayta nikaramun 40% chaynata riki gobierno de Martín Vizcarra Martín Vizcarra chay huchayuq nikamunku 39% chaynata riki gobiernos regionales paykunapas huchayuqmi nispa nikamun 36%. Chaynatariki congreso anterior kunam, o sea punta congresista kunam mana presupuesto tariki rakirqakuchu kay sector salud nisqanpa chaynapi abandonado y chaynapi chay llumpay wañuykakullarqa nispata ninku chaynata hayka altawanqa 32% chaynata taw 4% chaynatariki mana imatapas rimarikullasqachu chaypi tumpachkanku Martín Vizcarraman paymi huchayuq chay tanto kay Perú suyupi wañukuy kananpaq nispa ari kaypi as rimariman hina tayta Martín Vizcarrapas huchayuqya chaynatariki kay OMS Organización Mundial de Salud paykunapas huchayuqya chaynata chay munaysapakuna huchayuq kay tanto wañuy kay Perú suyupi kananpaq riku wawqillaykuna pallaykuna chaqayrika kaypi mana chayllachu astawanqa riki nisqankutaq kay tayta Martín Vizcarra riki huchayuq hasta kikinpas vacunakurun munayta kutikutirispa y llaqtaman ñataq puchunta hinallaña riki humurqa nispa chaykunata tukuyta riki rinku tayta Martín Vizcarramanta wawqillaykuna panichalyaykuna nisqanku rika 39% Martín Vizcarram huchayuq inicio kay Perú suyupi wañuykananpaq nispa ari wawqillaykuna panichillaykuna más rimari riki kay programallanchikpi Cuscopi riki wawqillaykuna pallaykuna qallaykunanpaqña kachkan riki kay huelga indefinida contra la minería de las bambas chay bamba riki allinta riki chinukunam chay tariki hurquchkanku qurita qullqita riki llapa mineralkunata riki apakuchkanku rika chaymi kay ayakuchunkunataraq muyukachachkanku wakiq chulay machu carrokuna llasay chay perdichishkanku hasta kay Vía Los Libertadorestapas rikaw entonces ñariki Cuscopi chay las bambas nisqan cumplinanpaq porque kachkansi compromisos nisqarqaku riki kachkan compromisos chay compromisokunatas mana cumplichkankuchu hinaptiniki llaqta runakuna nisqanku martes punchawmanta parota qallaykusunchik nispa kunan punchawmanta wawqillaykuna pallaykuna chay parota riki qallarinku chay huelga indefinida localidad de Belilli Chumbivilcas Cusco Aspanichkanku kay minería Las Bambas o empresa Las Bambas chaymi riki mana cumple achkanchichu kay acuerdokunata chay acuerdokunam kachkan nichkan riki kay comunidadpaq chaynata riki kachkantaq riki kay medio ambiente nisqanpaq chaynata kachkanta riki wakiqkunapas nispa riki wawqillaykuna pancharaykunchik compromisos ambientales, sociales y otros chaynata nimuchkan riki mistirimaypi rika compromisos medioambientales, sociales y otros entonces chaynapi riki paykuna chay huelgata rurayman riki
churakullachkanku awqillaykuna pallaykuna kay minera Las Bambas pero kunan punchaw chaymanta manan publicacionkuna lluqsiykamunchu rurarqakuchu imaynaya ichachumriki amaña nispapas nirurqaku o paqarinkunapaqñachu chay publicacionkuna lluqsiramunqa imaynaya wawqillaykuna pallaykuna solamente kay publicación lluqsiykamurqa ñan paykuna preparakuykunkuña kay huelga indefinida nisqan ruwanankupaq nispa chay willakuyllam chayrimurqa wawqillaykuna panchilaykuna chay mineriamanta riki rimanapaq mana kunanqa atisunchikchu mineriamanta astawanqa riki mama boluartemantam rimananchik kachkan tenqa mana atisunchu chay mineriamantam achka rimay kachkan pero kay partichata tukupachaykusaq riki chay Bambasmanta lluqsiykunanchikpaq kay Congreso de la República wawqillaykuna pallaykuna ley aprobaykamun aman chay mineros ilegales nisqankuna saschakuypi tarikunanpaq manaña chay minería ilegal delituñachu kanqa manataq riki chay autoridadkunapas manaña hichuspan karuchankuta chay maquinariankuta riki kañapunqañachu quitapunqañachu chaykunan pasakullachkarqa riki wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa kay Congreso paykunamantaq allin leytasa ruraykamun amaña chay minería ilegal kananpaq amaña kay Perú suyunchik saschakuyman apanankupaq amaña llumpay pacha suwakuna kananpaq paykunamantaq chaysa pero según analistakunaqa manas kay minería ilegal nisqanpa favorninpaqsi wawqillaykuna pallaykuna kay kamachikuyqa kay Congresopa aprobaykusqan ñakachkani kay aprobaykusqanku kay huko kamachikuy wawqillaykuna pallaykuna antes mana kaypi hawakunchu uchuychalla chay letrachan bien entonces ñakachkanriku kamachikuy chayta pitaq aprobaykun Congreso de la República y mana chayllachu astawanqa riki kay mama Boluarte rika Boluartemanpas autoridadkunku riki chaykunamantaya hamriki kamachikuyta ruraykuy nispa wawqillaykuna pani challaykuna chayman hina Boluartepis igual kamachikuykunata ruwamuchka entonces chay waki kamachikuykuna kachkanriki astawanqa llaqtapa contrampi kay medio ambiente nisqanpa contrampi astawanqa riki kay Pachamanta imatapas haykatapas pipas maypas qhipikuspa apakunanpaq hina kachkan kamachikuykuna wawqillaykuna pallaykuna oranchik apurallaman 9:11 chaynaña pasakullachkan wawqillaykuna pallaykuna chay partita riki dejachaykullasunchik a ver maymantaq pawarisunchik kaytapas dejachaykullasunchik pawarisunchik hasta ahí kaykama riki kayta riki chaynaykusa ahora sí. Entonces, Congresomanta rimaspaq wawqillaykuna pallaykuna kay mama Susel Paredes nisqanta riki sancionanqaku imaynanpi kay Susel Paredes miki rabiaruspan riki kay leykunata Congresollapaq chaynataq kikillankupaq kapuqninkunallapaq o castallankupaq aprobakusqanku rayku riki rabiaruspan Susel Paredes nirqa riki qamkunaq brutukuna idiotakunam kankichik nispa chay rimayta riki rimarirqa chaysi riki wawqillaykuna pallaykuna kay comisión ética ña aprobaykunña informe tenaspanchkanku kay Susel Paredes tari qarqusunchik kay congresista kayninmanta pero estawanqa riki chay a través de comisión de ética chayllamanta riki yanaspaq imayna chay qarquykanqa inhabilitación riki posiblemente suspensión posiblemente imatay chay tiantiyaykunqaku imamanta kay achishqanchik hina riki kay mama Susel Paredes qawarirqa kay Congresopi kikillankupaq leykuna aprobasqanmanta mana chayllatachu astawan chay punchawkunata riki chay Junta Nacional Justicia api kaqkunata Jorjuypi aguanakuchkarqa justo votachkarqa rika tantos votos kay mama nata riki jorqusunchik nispa rika chay mamachapa sutin chay Junta Nacional Justiciapi kaq payta jorqusunchik nispa aprobaykunku chay huknintapas jorqusunchik nispa aprobakunku chaypi riki kay mama Susel Paredes declaraykurqa riki rabiaspa riki qamkunaq idiota brutos kankichik imaynama riki chaykunataq rurankichik mana umayuq nispa riki y chaymanta piñakuruspanku riki sancionachkanku wawqillaykuna pallaykuna kay congresistakuna riki chay brutukuna sancionachkanku chay qhawtapuni riki kay mama Susel Paredes mana allin rimaychu astawanqa riki chay qhawtapuniqa achkata rimarin imam kaqta kay congresista masinkunamanta paymiki rimarimurqa kay Congresopiq leykunatapas aprobanku qullqillapaqmi chaymi chay qullqita riki pagaykarin kay hatun empresariokuna pinmi chayta discutiniku chay qullqita chaskikuykuspa nin riki wawqillaykuna pani challaykuna y mana chayllachu sino achka rimaykunata riki rimarin kay mama Susel Paredes
Chaymiki kunanqariki kachkan kay brutos idiotas nispa rimarisqanwan kachkan motivo kachkan razón ninku hay motivo y razón imapaq kay mama social periodista riki kay consumanta riki jorjunankupaq otaq sancionaykunankupaq chaynata ham utilizachkanki yape nisqanta wawqillaykuna paykuna quizás kunankama riki gratis pero ña riki paganaña kanqa wawqillaykuna paykuna paganaña kanqa astawan lluqsiykaramun ñariki kay yape empresarial nisqan wawqillaykuna pallaykuna chaysiki chay yape empresarial nisqanwanqa qullqita killan chaskiwaq utaq riki kuyuchiwaq chay yape nisqantakama hasta 25.750 chaysiriki chay pichqa uytay wawqillaykuna pallaykuna hasta chay pichqa uytaykamas chaysiriki sichum qampa kan empresayki tenqa chayta utilizanki hasta 25.750 soles mensuales kuyuchiwa qullqita wawqillaykuna panichallaykuna a través del yape pero mana chayqa gratischu astawan riki sapa waranqamantas paganayki o sea sapa pachaqmanta niswanchaq sapa pachaqmantas paganayki 2.95% nisqanta chaysi waranqamanta paganki haykata sapa waranqamanta 29 soles con 50 céntimos chaynata riki paganki wawqillaykuna pallaykuna pero astawan riki mana rinkichu paga riki a ver hamuchkani un señor banquero señor tal kay deuda chayta pagachaykus mana wawqillaykuna pallaykuna chay yape nisqanpi kachkan qullqiki chayllamanta cobrakuykunqa automáticamente qunqayta qhawarikun kapusuchkaranki 50 soles chaymanta rikureron 25 llaña imataq pasakuron 25 nisqa qatipanki notificación kuna qatipanki nataq ninriki tantotam qam qullqita riki kuyurachinki ay tal 2.95% chaytam descuentakuykuniko nispa willaykamullasunki wawqillaykuna pallaykuna nataq mana ima ruwakuytapas atinkiñachu y justo achkaq rimachkarqaku wawqillaykuna pallaykuna kay yapeqa cobrakurunmi chaynaymanta chay cuentaymantam cobrakurun upallachalla mana tapuaspallan chayna kachkan wawqillaykuna paychallaykuna kay yape nisqanwan chaynaqa cobrakuytaña riki qallaykullanqa qullqi utilizasqaykimanta a través de yape qamqa pagachkanki taximan hasta tanta rantinikipapis yape nisqallanta pero astawanqa paganaña kanqa wawqichallaykuna panichallaykuna chayntariki chaynallataq wawqillaykuna pallaykuna kay mama boluartemanta rimarisunchik riki mama boluartemanta rimarisunchik qayna puncha justo ministrunkunata riki cambiaykullachkarqa porque renunciaykuyta qallakuykurqa ministrukuna chaymi suqta ministruta riki qayna puncha tuta riki juramentachin wawqillaykuna panichallaykuna astawanqa kay ancha chaqwakuna kasqanmanta mama boluartita riki ña qurqunankupaq presentaykunkuña riki huk documentuta kay pinchkanku riki presentaykunku chay moción de vacancia nisqanta por incapacidad moral nispa riki wawqillaykuna panchallaykuna astawan piconas maykunas chayta firmaykamun Grupo Parlamentario de Perú Libre, Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Acción Popular y chaynetaq no agrupados nisqanmantas wawqillaykuna pallaykuna presentaykullanku chay moción de vacancia nisqanta wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchik hina riki chay relojta riki precio chanin relojta ustukurun chaynataq precio chanin hasta relojmantaq mas chanin chayuqtaraq chay brazalete nisqantapas ustukurun pachatapas ustukun chay pachamantaq ancha rimachkankuchu ñuqalla rimachkani chay pachatapas chay precio pachanin pachata ustukurun hinatanqa kay mama boluarteqa yaq millonaria hina pachakun wawqillaykuna pallaykuna hawa pacha ukun pacha adornunkuna relojnin brazaleten casi medio millón a 1.000 soles pa chanin huk pachakuylla wawqillaykuna pallaykuna huk pachakuylla kay mama boluartepa entonces chaykunata hawarinki hinaspamiki kay congresistakuna presentaykullankuña riki kay moción de vacancia nisqanta pero astawan mana qhispinqachu riki porque chay fujimorismo chay wakiqkunam chay mayoría kachkanku riki wawqillaykuna pallaykuna fujimorismo aliaguistas y chaynata riki kachkan riki chay wakiqkunapas riki wakiqkunapas chay fujimorismo infiltrados nisqankuna incluso en el mismo Acción Popular pues manami llapanchu riki libre kanku chay niños nisqankuna chay Acción Popular kuna wakiqkunaqa riki
kay gobierno pa favor nempe y kachkantari que como Mari Alba pay una hina kachkan ko takari que Fujimorismo full Fujimorismo awjillaykunapa paykuna paykunaq mana yanapanqachu chayna kachkan kay noción de vacancia nisqanmanta chaymiriki kay mama Boluarte imata ruran ñariki congresota rantirullan awjillaykuna panchallaykuna ñay kay mama Boluarte congresota rantirun ñanaspa pagay con Juljita Rique 50.000 soles, 50 millones de soles, 50.000 soles. 50 millones de soles, chay natari Juljita Rique, hoy con kay congreso man, chay mereke chay congresa con cosis Rique chay Juljita utilizan coraico, manarique chay vacancia para botan cachuña, nichcancuña, chay natari kaype rimarin kay chapicachcar cachuraicos kay, ¿dónde está esa partecita? Aquí está, esto creo que es, no es, esto creo que es, no es. No sé, me ha dicho. Aquí está. Partidos emitieron comunicado a favor de Boluarte, ya partidos políticos y cao. Rimarico, ya que mama Boluarte, favor nimpe, mana, ñogancheja, vacanciata, monanchicho, mana, minaya, tiacho, nispariki, niscanco, pero paikuna, Taita Castillo, Palacio Petiatenga, Zapapuncha, vacancia, nispanco, rima corja, conanyata, ama, nispaña, trabajo, con pelego, ahí están los aliaguistas, chenatariki, que APP, chaykuna, chaywakijkuna, rico awjillaykunapa paykuna ni kamun ñariki kay mama Boluartepa favor nimpa, chayna ejércitopas kay mama Boluartepa favor nimpa, riki ña kachkaña, chaynaqa kay medio de vacancias regaló 50 millones al Congreso awjillaykunapa paykuna kay mama Boluarte rikao chay Julgio ranti con ama chay vacancia kananpaq kay mama Boluarte congrista conata, no tenga chayawan mana kangacho vacancia ricao, disimulado ya que manam kangacho nispo que karimesgan cualquiera que incluso con comunicado con agua que le con panche le con hasta vanga anchay wasin tatajo y chacuspa palacio tatajo y chacuspa estareron con pusak reloj con ato au que le con pelecona che pusak reloj con apa kai pikach marcan con kai pikach que che características niscancún, a ver, un reloj metálico dorado negro, inscripción bebé, un reloj metálico color rosa, inscripción Buldova, 3, un reloj metálico, inscripción fósil, 4, un reloj metálico dorado, inscripción Michael Kors, 5, un reloj metálico dorado, parte central rosada, inscripción fósil, 6. Un reloj de correas marrones, parte central metálica dorada, inscripción Swarovski. 7. Un reloj metálico dorado, ninan, jorimanta, ninan, pelegona, inscripción Quartz. Un reloj metálico, el octava, un reloj metálico dorado, rosa, parte central, inscripción Time Pies. Anchay na reloj kunata riki taris hako kay tajo y chacuspan guaujilaycon palecumana chay jucos reloj chaytacho sino que chay jucos reloj chap manach jaris karkanchi jarachan kunat chay segurunguna tarirong anchay jay nawata rantis jayapatas y guaujilaycon palecum wakekuna riki jay nawata wakeja puntakuna seguramente rikao chay minichkan riki kay fiscalía mama Boluarte declara que riki ima jay ka juljuan rantiranki pa riki ning manan chaytaqa más joven chakaspay más chay manara kay palacio chaymuch kaspam niki ñoqa ranterqan tanto jolripa chaninwan nisparikao mientras ministro ñataq nin manan chaytaqa kuyaqninmi rantikapurqa nispataq rikao upiñata nisqa manan chaytaqa uskurima rantikapurqa chaynakuna kachkan rimay riki wawqiraykunapa paykuna pero kay relojmanta rimaspaqa mas chata avanzachaykusunchik mana riki kay uskurimallachu ni Boluartillachu. Gobernador regional del Cusco, pay papas kachkan se el reloj Rolex nisqankuna, pero ichaqa payrikinin ñuqapaqa manam original cho, todos son imitaciones, mana chay original, sino que son bambas, en otras palabras, bambas. Aunque tapukuychikpas, maskaychikpas, cada reloj mi ñuqapaqa cuestan mana ni precio pacho solamente 1,000 soles pachani chayan mi sapa reloj chaykunaq. Kaqay hawaychik ya.
mana amriki original, son imitaciones, son copias. Nispari gobernador regional de Cusco, porque para patapas tallaron con solo maquin, pero igualito taita oscorima o que con oscorima papas cacon se reloj ninguna, paiseri que nin ñogaga ponta mantarame rolex ninguna capas handaja, Huillaquichi ya con ñogaga mandar tu gobernador regional cachcaspem utilizar han, erante han, maque picarja. Y con ancamaja, no capaz reloj ni con acacha, Rolex con capuán, me achkachka, nis panin riki, chaime que chaita javaspan con inco, que uscorimaga, regalai con hachacha, relojes, joyas, nis conata, hasta juez con fiscal con mampas, hasta mama buluarte mampas, regalar hacha, enamorado uñachos, mi mama buluarte pa kaitaita uscorimaga, chaichos me reloj tapas regalai con nispa con aña, arimachkan corico, aujilla con apalegona. ¿No? Pero hasta Huanca que el gobernador regional Ayacucho ñaris citasjaña kachkan como testigo che reloj manta inaspari que tapunjaco hamcho regalarjan que manacho nispari que posiblemente pay nega con jariki porque kunan kama nega kuchkam jaini pa kuna ñari mariña inaspanere que chaita gacha enemigo con ama kay chajueta munachkan pobre yata nispari que defender tocorja seguramente payachan regalas janta ama chay más tajuicha kunango pa chayna tar jewita munarga pero hasta Huanca jariki más ta avanzachkan kay investigación nis con Ariki, wow, chale con pancha con Chanaga, ya citas caña cachcan gobernador regional como testigo del caso de Rolex, pero van a chayacho hasta el Congreso de la República Niscan Taricao, principalmente que Alex Flores, Paimanta Pacha, Wilfredo Uscorimapas, que reloj manta rimas paja, mama bulruartiwan Cuscaya investigas hakachun, ima Juljuan Tracha Uscorimarantin. Chay relojta ima juljiwan rantis jantata regalar chay mama boluartiman nispari que kaitaita Alex Flores rimarin waujileguna paleguna chay reloj manta rimarispaja chay tarikao kaitaita Víctor Torres manara jaina puncha oripu kuchkas pari que rimarerga prensaman mana mama boluarteja renuncia con mancho manan palacio manto sin mancho porque yoxeron ganaptenga kay pero soyom que chinga koikonga onde koron hasta van me peor petari corazón chignis pari que rima cacharja pero hasta van jare que amenaza chay jare ko auxilia con pale con chay van emanenta ya pa chay vacancia nesconata renuncia nesconata jorgo chik mama boluarte tajam con mucha ojanque kay pero soy chic y mama si hay coronampa nispa chay ninan tamiko auxilia con pan y chayaicona, incluso niscan hasta dólar pasaron hasta 30, 40 soles, ya calluya, ma buluarte defendiendo por tucu y tarimanco hasta lluya con atima, dólar chayaron hasta 30 soles, 40 soles. A dólar apenas ya taja tía chacuchcampas, a nivel mundial dólar apenas ya taja chacuchcampas, vales nenen cangrach, antes que pero se pide que dólar saya pachaculachcara. Kunan gari que jolje gari que yuan y chay rublos nisham chay rublos que ruso kunapa chay yuan nya tagri chino kunapa chay iskain en jolje mere que kunan ga chaning ne okachkan kay dólar ta gari que manaña muna kachkan kuñacho ni imaranti pa chay hatun empresario kuna hasta chay petróleo taps kunan ga manaña maranti kun kuñacho dólar puntamik sutingarja petrodólar kunan ga manaña petrodólar ñacho petroyuan y petro rublos, chayña waujilia con apalegona, chay rublos, yuan nishampiñam hasta petróleo tapas ranti kuchkanko chay Arabia Saudita, chay hatun chay empresarios petroleros nishankona waujilia con apalegona. Mana en dólar ta utilizan chay petrodólar ña tukun ña waujilia con apalegona, dólar apenas ña taka kuchkampas. Y kaina tariman llaqta tarik manchachik riki chay naspam llaqtata engañasonchik naspanchik ya favorinchik churasonchik nispachik pinsallanko riki upa rimayninkupi upa siminkupi perikao pero chaypami kachkani kay programanchik hina riki wawqillaykuna pallaykuna rikchachinakunanchikpaq chaynata riki kaymanta tukurispaqa niskanko riki ama chay relojkunata investigaychikchu chaykunata investigaspa yanqañataq vacancia kunaman haykuaqchik mama boluartita manam riki boluartichu huchayoqa kay igualito awqillaykuna pallaykuna fujimoristapa rimaynin fujimoristakuna imaynata rimarin fujimoristakuna nin riki roba pero hace obras chay Alberto Fujimori tiempumpi chaynata rimakachaqku roba pero hace obras y kunapas nichkanku está bien reloj ninchika con apuchik apuyakuchkanchik bolserankuna pachankunapas riki 30,000, 20,000 dólares pachaninchik chullalla pantalón chullalla falda chullalla calzoncillo pero imata hankunata hukusunkichik chay imawanpas haykawanpas pachakuchun ya allintam kay pero suyuta riki puntama apachkan
chaymi valenqa acaso chay pachakusqan churakusqanchu nispa rikao chaymi chay riki chay Fujimoristakuna primaynin roba pero hace obras entonces chayta mana runa cuenta tukunchu rikao wakiq cuenta ukuq cuenta tukunchik pero chay defendiqninkuna riki chaynata defendinku awqillaykunapa llaykuna chaynta riki tukupananchikpaq hamukuchkan riki movilizaciones kaqlla wawqillaykuna pallaykuna 5 de abril haykapim kachkan kay viernesllata riki viernespaqmi hayachik mana nachu paruchu kanqa wawqilla simplemente movilización nacional nisqanman hayachkanku Limapi wawqillaykuna pallaykuna 5 de abril a partir de las 4 de la tarde seguramente llapa runa viernes kasqanrayku riki rinqaku hinaspa nisqanku kachunña riki insurgencia popular movilización nacional kachun cierre de congreso caída de la dictadura mama Boluarte kay Boluarte yanqaman haykuachkanchik nispa ya Limapi preparakuchkankuña kay viernes punchapa 5 de abril taqmi karqa golpe de estado Alberto Fujimori rikao chayta yuyarispa rikao Alberto Fujimori contrankunapi riki kay movilización kanja posiblemente Fujimoristakunapi riki anti insurgenciata ruanqaku taxa movilización llata riki natin mayjintay chay prensa publicanqapas chay taxa Fujimorismo movilización tachu y chay llaqtapa movilización nintachu imaginaya kay movilización hatarikuchkanñas arquipapipas nisqanku kay arquipapipas movilización ruasunchikmi nispa wawqillaykuna pallaykuna ña rimapakuchkankuña y seguramente huk law regionkunapipas kanqa movilización kay Ayacuchopipas kanqachu imaginaya chaytaq mana yachanchik movilización ña manan paruchu manan huelgachu manan chay protestakunachu claro quizás kay movilización kanqa as protesta rikao pero mana chay paruchu simplemente tarrelawaman quyunakuykospa riki kay gobiernopa contranpi riki rimarinqaku rikao posiblemente kay Huamankapipas huk iskayllapas ruranqaku huk lawkunapipas pero Limaman riki hayachkanku llapa challanta a nivel nacional hamuychik chay movilización rurananchikpaq nispa kaypi niskan incluso kay empresariokunapas manan paganchu hasta debikunku nispa ahorita Castilloqa pagachirqami pero kay mama Boluarte mana paganchu haykataq chay minera Buenaventura debe con más de 2.083 millones de dólares chaynampi dólares nim kayqa riki Latam Airlines 332 millones, Telefónica 301 millones, Consorcio Minero Excormin 122 millones, Electrocentro 111.000 millones, Odebrecht 62 millones, Media Network Latin America SAC 37 millones, Supermercados Peruanos 33 millones, Banco Pichincha 32 millones, Natural Cosméticos 19 millones, Unión Andina Cementos más existe como Cementos Andino, más de 15 millones, Terpel Comercial más de 9 millones, Banco Interbank debe más de 8 millones, Tuboplast debe más de 7 millones, Clínica Ricardo Parma más de 6 millones, Compañía Minera Antapacay más de 2 millones, Sotio Perú, Pachasoacuna más de 1 millón, Metalurgia Peruana más de 1 millón, chaykunam kunan actualizas qariki debi kuchkanku wawqillaykuna pallaykuna kay estadota chayta pagaykullanman hinaptin qariki kayna llaqtanchikunapi ima ruwanankupaqpas kanman chayrik qullqi wawqillaykuna pallaykuna astawan qariki chay qullqita mana pagankuchu astawan debikunku astawan nama tribunal maraq apanku tribunal amaña pagachiwachunñachu chaypaqa pampachaykulla nis chaykama chaychikunqaku riki debikusqankuta kaypi niskan claro tarika kay tayta Nicolás Lucar chaykunawan tukupaykusunchik ninrika periodista Nicolás Lucar astawan kay mama Boluarte kay tukuyta hawachiwachkanchik mana rikusqakunataq imakunatawan yarurakuchkan nispa wawqillaykuna mana chayllachu astawan kay Nicolás Lucaspa rimasqanmina hasta chay ejércitopas o fuerzas armadaspas kay mama suwa Boluarteman kurruta Boluarteman sayapakun nispa rimarin ancha piñakuyninwan tayta Nicolás Lucar periodista rika mana ñuqa wakiq rimayninkunapi ancha acuerdochu kani wakiqkunapi ichaqa rika desde puntamanta pacha wawqillaykuna pallaykuna chayta rika fiscalía manaña investigachkan chay reloj Rolex nisqanllanmantaño astawan chay pulsera Carter más de casi 40 o 50 millones chanin riki chullalla pulsera mana chaytañachu astawan patrimonio más de 432.000 chaynapas kachkan qullqin churarayachka más de 432.000 soles entonces no mana arregloqllamantaña sino ima qullqis chay si tanto llata ganan
tenga kay watan tenga mana haypanchu nisunchik 15,000 soles 20,000 soles inaña rikillapa chay huko sueldo chantinkuna 20,000 soles huk watapi haykata wawqillaykuna pallaykuna la mitad de 432,000 pena tenga maymantata chay 432,000 qullqi rikuriramun anchaykunata aclarachun nispa riki fiscalía investigación ta hallakuykuña wawqillaykuna pani challaykuna kaykuna riki karqarimari astawan mas apurawllaman mana riki masta explicaykamullaykichikchu wakiqkunamanta rika chayñata riki saluditos para tayta kaypi pim kachkarqa. Aquí vamos a pronunciar a Samuel Flores Quispe. Angata huiracucha, no me des motivos para seguir hablando de Arizona. No me des motivos. Amenaza hecho Samuel Flores Quispe. Aquí dice, señor Tarcillo, buenas noches. Habla bonito de Arizona. Qué bonito vamos a hablar. Masta Arizona manta. Rima y caramos en aspa masta. Declarar que vamos a ir chica. No vayan a estar ahí. Hasta van que hay una amenaza más para que chico una palecona. Más tam juniricho achkan kichigricao, aquí más abajito que dice aquí a ver algún comentario más, semana cancho más comentario con arichi se Arizona manta rima el gancha te piña camuchcan corik Arizona manta arima hecho nispa, pero ya FM ripo cuña ojlegona palegona ya FM ripo cuña hasta van gari kitarikulachkan chicay redes sociales nis peña, pero hasta van gari puchaconiña pasa chaconiña ojlegona palchelegona ripo cuña ni pasa cuña pajaringuna chiqui más huilla kuikunata aparikuikos chay kamulachkas hasta van mana jongay kullay chicho ojlegon pajarin kachkani que pago de pensión 65 kay ojo yo laupe pajarin que pensión 65 pago rik mana chay cobra conapaj mana chay mosocho kay febrero killa tukuy marzo killa mana cobra atej kunapaj merike kay pago jajamuchkan wawqilay kuna parekon ripo kullane